از ایرو جواره بحثا و مالی بکم تماشاوان این هیجا کن پشم دمینن او خانی کرده که جعفرینه لانها دست هزن ترکیه ده هون هنا پرس بکن دل بخوین مسئله چیه؟ تشتی غریب دوه یکی ده هیا یا نه هیا بگمان مثلا شخوا من جی دخواست تشتی غریب و مسئله ده جواره بیشم او خانی که خانی حنیف آقایه حنیف آقا خلق گند حج خلیله حج خلیل جی گریدای ناحیه راجوه یا عفرینه ترکیه دست دانیه سر و مالی چما؟ ترک ادعا دکن کو یکم سروک وان مصطفى کمال آتاتورک ده شر جهان یکم ده لوی مالی بویه پشتی شکستن عثمانیان لسر دست انگلیزان ده یک جوتمه سال 1918 ده آتاتورک رویا بو باجار حلب جور چوبو عفرینه اولوی داره بجیبو بو لعفرینه چوبو بوبو میوان آقای کی کرد به ناو حنیف آقا حنیف آقا آقای حج خلیل بو نزدیکی مهکه آتاتورک لجم حنیف آقا خواه شارت بوش بو که انگلیزوی نبینن اف ماله بنیرن پشتی 107 سالان روژا 16 و مها جوتمه و مها حزیرانه هزین ترکیه دست دانین سر و مالا حنیف آقا مالک دیروکیه و آلا خال سر و ماله بلند کرن به نها دی و ماله نوجان دکن جبو که بکن ناوندک جبو خلق بچر سردانا وی خانی بکن و ماله بکن من دبینن اف مالا حنیف آقایه که بری 107 سالان آتاتورک لوی داره بویه بویه میوانه وی کسی نها ترکیه ادی پشتی هند بینن اف دما چکدار دوی مالی دابون دوی خانی دابون و پشت راجی ادی تسلیمی هزین حکومت ترکیه کرن و نه نوچه که گلک غریب لسر اکران رودای ببینن تماشاوان این هجا ده شر ایران و اسرائیل ده تشتین غریب چیدن مثلا بری نها به چند دقیقان بری وارم استودیو اسرائیل تلویزیون فرمی یا ایران دم وشانا زندیدا بمب باران کر بیجارا تلویزیون که ناوی سحر این کل استودیو کار دکرن لتلویزیون کار دکرن هاتنه کشتن اجمارک جی بریندار بونه درباره و ایرشال سر تلویزیون ده حتی نها اسرائیل تداخویانی که فرمی ندایه هر تشتکی نو درباره و ایرشال سر تلویزیون ده هبه امجواره بین سر اکران لیوی جواره بیجم او آواهیا سازیا تلویزیون و رادیو ایرانیه هجمارک تلویزیون و رادیو ایرانیه لیوی سازیه وشان خود کن یعنی سازیا فرمیا تلویزیون و رادیو ایرانیه ایرو شر اسرائیل و ایران در باسی روژا چارم دبه شر درونانه شر روکیتان و بالا فرانه یعنی نه شر روبروی سربازانه شر کی کلاسیک او مدل شر ادین نمایه اگر ام نفوس هر دو ولاتان بدن برهف جدابونه که گلکی مزن دنا بروان ده مثلا نفوس ایران 9 میلیونه نفوس اسرائیل 9 میلیون شوار حساب بکن یعنی ایران 10 جاران ج اسرائیل زیاده تر به هجمارا نفوسی شر هر کود چه مزن ترتبه سرک وزیر اسرائیل نتانیاهو اشکره ایرو گود و شر بردوام بکه حتی که او ایران به تمامی فلج بکن جبو که ایران نکاره اسرائیل تهدید بکه بگرانی ایرشال سر تهرانی بو ایرو زیاده تری 8 جه راستی لیدانه هاتن در دوره بالافراخانه میرآباد ناوندا پارچین که ناوندا کلشکریه جه ماینا سرکردن سوپا پاسدار ایران لوی دورا مهردست و باجاروک قدس هاتنه بمب باران کرن یعنی بگرانی ابو دورا هاتنه بمب باران کرن بالافرگاه لشکریه بهارستان آواهی سوپا پاسداران لجاده پیروزی لطهران نف آواهی استخبارات و پلیسان ناوندن اتمی ین اصفهان و گلک جهندن هاتنه بمب باران کرن یعنی اسرائیل وان جهن کن سر اکرانه دو
تاچه دبینن او دفر همو بمباران کرنه اسرائیل دبیجه اف جهن کواتنه بمباران کرن سیویل وان دران نامینن جهن سربازینه جهن کلی اتم ته یعنی یورانیوم ته میاندن لوی داره هاتنه بمباران کرن او نقشه من حس کرون في نقشه ببینن لی بگرانی ایرو تهران هاتیه بمباران کرن او رو شهری داویه شر ایران و اسرائیل بو مجور آنی سر اکرانین روداوه لوی داره لهولیره چه بویه آگره که مزن بکامپا بحرکه کتیه پیامنیر روداوه فرهاد دولمری جه بویره جه کو آگر پی کتیه گل منه فرهاد بویر چوا چی بویه آگر چما در کتیه و انجام وی آگری چنه بالبخين من يسال كامبي بحر كم تايبته باوار عراقي كان اوار اللي كان العراق نزيكي نيو كاجيريكا لو كامبا دبوتريت بهوي تباغي شيلينا او تشتينا وا اغرغز بون نزيكي بيست كرفانا لنيو كامبا كاغريان كنتو استاتي مكاني برغي شهرستاني يعني تيفتوني تشوني وداوكا بوي هرسوني بيت ريغري لتشانا كدني اغرق كبجيت دبوتريت يعني بشكل لو كرفانا كان يعني جلو من دالي تدابوا تواندراو بشكل زوريان وزگار بکرین کی مکانی بگی شهرستانی لا سنوی بحکا زکی سوار تیم هاتو خلقی زور لیره هاوکاری کی مکان دکت بو یا چونی بیت ریگری لو آگرب کرد آگرب کنده گات قربانه کانی دی کد گوترید زکی 20 كرفانه بتواوي سوتاول يعني مالي تدابوا جنو مدالي تدابوا ببي امر سرتاي كان يعني كسيك مدالك سوتاوا مالتاو كويستا ديانيه كاخو دوخي تندرس كيتشولا زور مروكش خلق زور تاواني ليرن همويان سرخالي جانوي اگرتنو تيمي تندرستيش هاتون بو لشويني وداوكا يعني اماده بن بشكل هاتون بويكا اگر زياني ديانيان السلطان هذا بوازنوا تقولي تنها يك حالتي السلطان هذا مدالكا ايش هشتار نازا ديكا دوخي تندرستي سولا جاي بستاو يعني بلا ماما بكي ليكولينا وكانوا امر سرتاي كان تنها كسي سوتاوا حالتي ديانه دستاني تو نكراوا بلا ما اگر زور لتشانه كردن دايا تشانه كردن دايا مكاني بكري شارستاني سرخالي كنترولني اگر كان سكرفانا كان همويان بنبيتش كان لايلوني بسدا داپوشراوا لا ساندويش بنال بوشراوا اما بوكاري زور تشانه كردني اگر كان نيو كرفانا كان اشتنار علي صوبي چجلنان ليا غازي ليا او كانوا بلاني كلين كزو گردگرێتی دەبێت هۆی ئەوەی کە ئاگرەکە تەشەنە بکات بۆیەتی مەکانی بەگری شارستانی لە هەوڵیەوەن ئەنی ئاگرەکە کەرەڤانەکانی دیکە نەگرێتەوە بۆ ئەوەی زیانەکە کەمتر بێت دوایەوە لێکۆڵینەوەکان بژنێ پێدێن بێت پۆلیسان بێت کە هۆکاری ئاگرەکە زیاتر چ بووە زەر و زیانەکان چەند بوونە ئەمە ئەوەی دەبینی یعنی ئاگرەکە زۆر لە تەشەنەکردندا دەبێت پێ دەچێت ئەو غاز و ئەو نەوتەی کە لە نێو كرفانەکاندا هەیە خەڵک بۆ چێشتێنان بەکاری هێنابێت ئەمانە تەقیبن و ئاگرەکەوا بکات زیاتر تەشەنە بکات بەڵام توانراوە لە قۆناغی یەکەم ئەو خەڵکەی کە لە نێو کەمپەکە نیشتەجێن ئەو ماوە منداڵی کە هەن هەمویان دەربێت ژیانی گیانی کەمتر بێتەوە بەڵام ئەوانەی کە پێشتر دەبوترێت لە شیرینی خەودا بوون و دیوەڕۆ بۆ و دوانی وەڕۆ بووە بەشێکیان ماونەتەوە ینی ئاگداری ئاگرەکە نەبوونا بەهۆیەوە کە وای کردووە ئەم منداڵە سووتێت بەڵام تا پێستا نازانێت دۆخی تەندروستەکەی چۆن ناتوانراوەوانێت کە هەمویان ئاگدار کرێنەوە یعنی تەواوی کەمپەکە چۆڵ کراوە هەمویان ژوو منداڵەکە هاتوونەکە دەرەوە نزیکەی 500 کەرەڤانە دەبێت هەواوی چۆڵ کراوە ئەمانە تایبەتن بە ئاوارە عێراقیەکان ئەوانەی کە لە شەڕی داعشەوە ماڵ و خاڵی خۆیان پەزیشت و ئاوارە بوونە ئاوارەی موسمی تێدایە سەلاحەدین و بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق هەمویان لێرە نیشتە جێکراون ماوەی چەند ساڵێکە بۆیە تیمەکانی بەرگری شارستانی ئێستا بە هەموو تواناکانی خۆیانەوە هەموو بورکەکانیش ئاگادار کراونەوە لە یارمەتیدانی ئەو تیمە کە هاتوونە تێرە تەواوی بۆی بتوان ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکرێت و زیانەکان کەمتر بن. گەلێک سپاس فەرهاد دۆلەمەری ji kampa بەحرکێ و ئاگر پێکەتبوو زۆر سپاس. li navçeya Safîta li parêzgeha Tartûsê ku gelekî naskiriye li Rojavayê Sûriyê dronek bi ser malekê de ket û şewitî û encamên wê bû
جنك هاتیه کشتن. جدسپیک شر اسرائیل و ایران و زیادتری 10 درون ایرانی لسر چند نافچین پاریزگاه درعا و قنیطره کتنه. وزارت هاورچونی سوریه جوالاتیان دخوازه ج درون کتیب دور کون و تنه ری بدن تیمین پسپور کو کاری خوب کن. افما لنافچه صافیتا یا پرزگاه طرطوس یا روجاوای سوریه درونک لیکت و شوتی ده انجام دشی جنک جان خوش دزدا جیران بیجن او درون جعالی روجالات و هاتیه چافکانیین فرمی و خوجهی گمان دکن ایرانی به و ریا خواه شاش کربه. استيقظنا اليوم الساعة 10 الصبح على صوت انفجار قوي كتير طلعنا اميرو دمجمير ده نيوه صبح ده بدنگ تقينا كي جلك مزن شياربون درونك لمالك كتبو جالي روشلات و هاتبو آگر به مال كتبو جنك دناو ده شوتي ازو حوال خود درباس نوای مال بون مجن راکر نخوشخانه لشوات هوای جلك گران بو بشتر تیمن هوارچونه لگل خلکی گوند آگر و مراندن. افجي درونك ايرانيه لجند عين زبده يا قنيطره لباشور سوريا كتيه خواري خلق جند بيجن سباج خديره اگر بتقيا وكارساتك البيخو اني بويا نها بارزگهن باشور سوريا جبر درون ايراني يم بو سر اسرائيل تن شادن دردو ايشان دبينن. احسست بصوت غريب يعني حسيت انه من دنگ درونه که بهیست کن نزیک دبو هر دچو زیاده دبو دوری مالا من به 30 متریان دوری سنترال الکتریکی به 15 متریان کت خواره سپاس شخوده را لجهه کی والا کت خواره اگر بتقیا دکارساتک چیگر با و مال و مالباتا من شوتی بان. هزن اولکاریان سوریه درونا کتی جنافچه راکرون و بارکرن چافکانیان فرمیان سوریت بجن جروجا این سزده ومه هواتا جد سپیکا شر ایران و اسرائیل با زیده 10 درون ایرانی لچند نافچین پارزگهن درعا و قنیطره ین باشور سوریه کتنه لحطانها تزیان مادی و جانی نبونه لترسک مزن کتیه ناف خلق نافچه لورا وزارت هاورچونه یا سوریه داخوازه جوالاتیان دکه جدرون کتی دور بکبن تنه ری بدن تیمن پسپور کاری خوب بکن. لولو خان روداو